I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. You are the one I could never be done with. I want you tonight. Calle 1 los tiene, Miguel Recalequín. Calle 2 para Arraun Leunac. Calle 3, Orio Lauga Recalequín. Calle 4 para Ondarribia, Bertaco y Lugayo. You are so dreamy, feel like I'm in the movies. I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun. Internauta tematute martxania Eusko Trenigako bigarren jardunaldian lehenengo txanpatina lehen kaletik gogoratu Donostiarra bigarrenetik Donostiarra Lagunak hirugarren kaletik Orio laugarren kaletik Ondarribia. Txalupan Andrea Astudillo patroi lanetan, hirugarren kaletik Orio Beibia autodikoa, eta txikiren patroia Naben Agirre dugu, alto patroinik honena bera izan zen, laugarren kaletik berriz Ondarribia Bertako igogailuak, eta patroi lanetan Nerea Perez. Estropada hasi eta segituan Orio estropada buru, Arraun Lagunak 3 segundura, Donostiarra Laura, Ondarribia 5 segunduran. Lehenengo txapoletan nabarmen aurre hartuta, atzo txapeldu izan ziren Orio Tarrak. Y recordamos que estas regatas de la Euskal Liga se dedican a dos largos con una única ziaboga para que zuen biluze egingo dituztela. Eskamot hauek biluze ziaboga bakar bat guztira itxas 1000 terdi inguru 2776 metro burutzeko. Ziabogarako ia 500 metro falta dituzte Orio Tarrak estropada buru. Nabarmen hasieratik bigarren postuan Arraun Lagunak izango genuke 4 segundura Donostiarra, 6 segundura Ondarribia, atzerasiago 8 segundura 500 metro baino gutxiago falta zaienean guztiei lehen ziaboga hori hartzeko lehen eta bakarra gainera joan etorria besterik ez baita. Entiendo lo que pasa cuando arde el fuego y sabe los caminos cuando hay estrellas.
Hementxe, jokuan Euskotra Ligako bigarren jardunaldia, hirugarren El Correo Kutxabank Bandera. Eta hori otorrakia maniobra egiteko prest. Hortxe egin demora hori otarrentzat, 5 minutu 40 segundu, 4 segundura. Arraun Lagunak, bederatzira Donostiarra, 12 segundura Hondarribia, 5:40, Orioren denbora. Ei, vivienda mayor de Artea, hemen zaioko buruza, Ramona Rodríguez, eta ez nebeza, nok agitzen du, hemen eta hor, nok agitzen du, nor. Eta ia itzulera guztia falta zaienean Arraun Lagunak hurbildu egin zaio 3 segundura Arraun Lagunak Orio gandik. Donostiarra atzeratu egin da 11 segundura Hondarribia 14. Baina une honetan Oriok Arraun Lagunaki 3-4 segundu kentzen dizkio, besterik ez. Y cuando les quedan 1000 metros para llegar a la línea de llegada, se están repitiendo las posiciones de la primera jornada de la Euskotren Liga de ayer. Orio Baby Auto sigue liderando a Arraun Lagunak a 4 segundos. La Donostiarra viaja ya a 12 y Hondarribia a 17 segundos. Oso itzulera politia egiten, 3 segundura. Oriotarra eskamote hurbiltzen ari zaizkie. Un segundo únicamente separa a Arraun Lagunak de Orio, que sigue liderando la regata, pero está a 1 segundo Arraun Lagunak. Andrea Astudilloren Neskakia, segundo berean mismo tiempo en este momento para Orio y Arraun Lagunak. Cuando les quedan poco más de 500 metros. Jokuan, El Correo Kutxabank, hirugarren bandera. Orio, Arraun, Orio. Une honetan estropa da buru Arraun Lagunak. Mismo tiempo para Arraun y Orio en este momento. La Donostiarra viaja a 15, Hondarribia 20. Bandera, Jokuan, segundo berean. Lareun metro falta direnean.